میوان دشتر عزیز نها و انجامه برنامه کردی به ترکی و عربی بخونده جبا خواندن به کردی از گازی مرحب سمت یادشن بکن دیسا جبا خواندن به ترکی از گازی سوات یاشسن بکن دیسا جبا خواندن به عربی از گازی مرمزی اچار کرم حمد رب عالم رب صلاة و سلام لسر رسولوی لسر آلو اصحابوی بن هفدیتنا دیمین عالم کردستان یاکو ای سال ده تاریخ 22-23 ماه دهمین ده جطرف یکی دیا مدرسه و عالمان و هاتی ارگانیزیسی کرن ده دیاربکر هات ترتیب کرن ام دسری ده جیکیتیا مدرسه و عالم را تشکر دکن که ده ترتیب کرنا و برنامه ده کداوان هیا و بگشتی جی تمثیل کار و نونرین جامعه اسلامی و استادین بقدر و قیمت ین کش کردستان ترکیه عراق سوریه و کردستان ایران بشداری برنامه بونه را تشکر دکن و خدای تعالی جوان تبا راضی به ev hevdîtina duyemîn a alîmên Kurdistanê berdewama hevdîtina yekemîn e û qararên ku di vê hevdîtina duyemîn de hatine dayîn jî dîsa berdewama qararên hevdîtina yekemîn in. Di vê hevdîtinê de du meseleyê sereke yên girik hatin bidarxistin. Ji van meseleyan a yekem ummet û ulema di roja ewil de yadın jî pirsgirêka Kurdan û pêşniyazî teklîfên çareseriyê di roja duduya de. Di vê hevdîtinê de di bergeh û çerçeveya ummetbûnê de wezîfe û karê ulemayê Kurdistanê ya duwarê meseleya Kurd û Kurdistanê de hat niqaşkirin bi heman awayî ev hevdîtin diyar û eşkere kir ku pêwîst e mesela Kurdan di şerçova ummetê de bên rixandin û bidarxistin. Di vê hevdîtina duyemîna alîmên Kurdistanê ya ku du rojan berdewam kir de gelek beşdarvan û mêvanan axaftin kirin û di derbarê hinek mijar û meseleyan de fikrên xwe teblîğ kirin. Jivan axaftin û teblîğan ku hatine dayîn ev tespît hatine kirin. Yek, hevdîtina alîmên Kurdistanê di pêşî de li Kurdistanê û bi tevahî bi giştî jî li temamê coğrafyaya İslamê hewl dide û ji xwe re kiriye armanc û hedef ku di çerçevên îmkanên xwe de ji bo selametî huzur û aramiya temamê insaniyetê bixebite. Dudo, ev sazî, ev camîe divê bibe wesîle ku alim hevdû nas bikin, li hev bikin û di hedefên nihayî de alîkariya hev bikin. Duwarê avêtina van gavên ku ji bo vê armanc û maqsedên pêwîstin de divê dereng neymayîn û tiştên lazim bên kirin û gavên pêwîst bên avêtin. Sisê, ev hevdîtin ne tenê cihê dan û stendina fikran yanî ne tenê cihê îstîşareyê ye. Bi heman awayî ev der cih û warê kesên ku di hedef û armancan de xwediyê fikrê müşterekin divê kesên ku di hedef û armancên xwe de müşterekin li vê derê cem û kom bibin. Çar, divê ev îrade duwarê çareseriya problem û muşkileyên temamê Kurdan de bibe xwediyê beyankirina fikr û ramanekî û bi heman awayî pêwîst e ev îrade duwarê çareseriya problem û muşkileyên temamê Kurdan de bibe organizasyona icraata pêwîst. 5. Ev organizasyon duwarê çareseriya sê problem û muşkileyên sereke yên Kurdan de reçeteyeke
بربچاو دوی دست نیشان بکه و او هر سه پروبلم سرکجی اون فقیرتی، جهالت و اختلاف. 6. اردنگاری کردستان پرچه که امت اسلامیه که دوی هفدیتنا علماء کردستان به باوری شعور و تکیشتن جبو اصلاح کرنا جواکی خواه خباتن پیوست بکه و جکرنا فان خباتن اصلاح را ببر ریبر و پیشنگ. 7. او هفدیتنا عالمان جبو تأسیس کرنا براتیا اسلامی خاصة لأردنگاری کردستانی و بگشتی عموما لتمام اردنگاری و جغرافیا اسلامی دوی گاوین پیوست باویجه و خباتن که دوی واری بین کرن لازمه کو بکه. 8. او اراده لدجی بدینیتی، قومیت پرستی، نجات پرستی، مذهب پرستی، تکفیرتی و لدجی فکر افراط ین کد کردستان و جغرافیا اسلام دور پیش کرنه دوی تدبیر اسلامی ین وسط و پراتیک پیک بینه و تأسیس بکن. 9. افسازی دوی دسری ده مداخله به حقوقی کل کردستان پیکتن بکن و پیوسته که ببد دنگ و هوارا مظلومان دگل ویه که دوی لگور امکان خواه حول بده دا که جمظلومیت جغرافیا اسلام را ببد چاره. 10. اف دگل هوی دوی لدجی ظلم زخت مظالم و ستمکاریا که هم لکردستان و هم جی لأردنگاریا اسلام تین کرن را چاره سریان پیدا بکه. لی اف پیدا کرنا چاره سریان دوی جگوتونو کریارن که شدت نافوانده هنه دور به. 11. هفدیتنا عالم کردستانه جبو کو کاربه لدجی افساد و خراکرنا کو دناوا جواکه ده تکرن نسل که دیندار پرورده بگه. دوی چاره سرینان پیدا بکه و جبو پیدا کرنا چاره سریان دوی خباته که زیده و خورد بده دست بکرن. 12. امپریالیست جسر افسادا پیرک و جنان بر جواکه ددن افسادیه که دوی عالم بغیرت و حولدان آخواه لسر پروفیل و کاراکترا پیرکا مسلمان بسکنن و دوی خباتان اصلاح کرنا پیرک و جنان بکن. 13. هفدیتنا عالم کردستان دوی به تمام عالم و جماعت اسلامی ین کردستان و اردنگاریا اسلام را هفدیتن صمیمی و گلک زیده خورد بکه و به همان آوائی پیوسته دنابرا وانده ببه وسیطه و پرک دا کو تمام هف ناس بکن و لحف بکن و به هف را گفتگوی بکن. 14. او اراده دست نیشان دکه جبو اصلاح و پیشوچونا مدرسه کردستان دنابرا مدرسه ده تکلی دیالوگ و گفتگو الزمه و دوی وارده مفردات و برنامه که مشترک به حاضر کرن. به همان آوائی او اراده باور دکه که دوی وارده گاوین بلز بین آویتن. 15. هفدیتنا علماء کردستانی جی تمام کسین بشداروان و میوانان طلب دکه که دوار خباتان ده دو وقت که کرد ناوین و درج ده بین کرن ده و دوار گاوین که ده بین آویتن ده چاره سریان پیدا بکه. 16. وک انجام قرار هات داین که ev organizasyon yani ev bername her sal bir şekilde periyodik demaha dehemin de be tertip kirin. Peviste
kesin ku hatta naha piştvani u destek dane ve organizasyone behaman avai jinha u PVJ piştvani bidin ve organizasyone. Hufde jibo ku ev hevditin bibe organizasyonu hevditine ke mayinde o jibo takiba kararın ku hatine dayin damezrandına komisyona ki münasip hatiye ditin. Em Rabbul Alemin niyaz dikin. Ev bernameye ku bi beştarbunu bi tebliğin ve mevanin bi kadru kıymet devlemettir bu o de je istifade ke baş begirtin jibo İslam, Müslüman ve insaniyeti bibe vesileya feydeyn mayinde. Em de neticede jiber kedin ve Cenab-ı ve bu hürmetu selam dikin. Emaneti Xuda bin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci Kürdistan Alimler Buluşması sonuç bildirgesi. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Alimler ve Medreseler Birliği tarafından organize edilen Kürdistan Alimler Buluşması'nın ikincisi bu yıl 22-23 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleşmiş bulunuyor. Bu programın düzenlenmesinde emeği bulunan başta Alimler ve Medreseler Birliği'ne Türkiye, Irak, İran ve Suriye Kürdistan'dan programa teşrif eden İslami camia temsilcilerine ve kıymetli üstadlara teşekkür ediyoruz. Kürdistan Alimler Buluşması birinci buluşmanın devamı ve bu buluşmada alınan kararların ikinci adımı mahiyetindedir. Bu buluşmada ümmet ve ulema, Kürt meselesi ve çözüm önerileri olmak üzere iki ana başlık ele alınmıştır. Kürdistan ulemasının ümmet boyutunda ve Kürdistan meselesinde görevi, sorumluluğu ve yapabileceklerini tartışırken, Kürt meselesinin de ümmet boyutundan bağımsız bir şekilde ele alınmaması gerektiği ortaya konmuştur. 2 gün devam eden 2. Kürdistan Alimler Buluşması'na katkı sunan katılımcıların tebliğlerinden şu tespitler ortaya çıkmıştır. 1. Kürdistan Alimler Buluşması, başta Kürdistan ve İslam coğrafyası olmak üzere tüm insanlığın huzur ve selameti için imkanları dahilinde gerekli gayreti ortaya koymada kararlı bir duruş sergilemektedir. 2. Bu oluşum, alimlerin birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına ve nihai hedefte yardımlaşmasına vesile olmalıdır. Bu maksada yönelik gerekli adımlar geciktirilmeden atılmalıdır. 3. Bu buluşmayla bir fikir alışverişi şeklinde varlığını sürdürmekten ziyade aynı amaç ve hedeflerde ortak fikre sahip olanların bir buluşma organına dönüşmesi hedeflenmektedir. 4. Bu irade tüm Kürtlerin sorun ve problemlerini çözmede fikir beyan eden ve gerekli icraatı ortaya koymaya çalışan bir organizasyon şeklini almalıdır. 5. Bu organizasyon Kürdistan'ın 3 önemli problemi fakirlik, cehalet ve ihtilafın giderilmesi için somut reçeteler ortaya koymalıdır. 6. Kürdistan Alimler Buluşması, Kürdistan coğrafyasının İslam ümmetinin bir parçası olduğu bilinciyle kendi toplumunun ıslahı için gerekli çalışmaların yapılmasına öncü olmalıdır. 7. Alimlerin bu buluşması, İslam kardeşliğinin tesisi için başta Kürdistan coğrafyası olmak üzere tüm İslam coğrafyasının tamamında gerekli girişimlerde bulunmasına vesile olmalıdır. 8. Bu irade Kürdistan ve İslam coğrafyasının sürüklendiği dinsizlik, kavmiyetçilik, mezhepçilik, tekfircilik ve tüm aşırılıklara karşı vasat İslami düşünce ve pratiği esas alan tedbirler ortaya koymalıdır. 9. Bu oluşum öncelikle Kürdistan'da yaşanan hukuksuzluklara müdahil olmalı ve her mazlumun sesi ve soluğu olmalıdır. Bununla birlikte imkanları nispetinde İslam coğrafyasının mazlumiyetine de
çözüm bulmak için çaba göstermelidir. 10. Bu beraberlik hem Kürdistan hem de bütün İslam coğrafyasında yaşanan mezalime karşı çözümlerini şiddetten uzak söylem ve eylemlerle ortaya koymalıdır. 11. Kürdistan Alimler Buluşması toplumsal ifsada karşı dindar bir nesil yetiştirmek için gerekli çözümleri ortaya koymalı, bu amaçla yoğun bir çalışma başlatmalıdır. 12. Alimlerin bu gayreti emperyalistlerin kadın ifsadı üzerinden toplumu fesada sürüklemesine karşı Müslüman kadın profilini ortaya koyarak kadının ıslahına çalışmalıdır. 13. Kürdistan Alimler Buluşması, Kürdistan ve İslam coğrafyasında bulunan alimler ve İslami cemaatlerle yoğun bir diyalog kurup kaynaşmalarını sağlamalıdır. 14. Bu irade, Kürdistan medreselerinin ıslahı, ortak müfredat oluşturulması ve geliştirilmesi için medreseler arası bir ilişki ve diyaloğun lüzumunu vurgulamakta, bu konuda ivedilikle gerekli adımların atılması gerektiğine inanmaktadır. 15. Kürdistan Alimler Buluşması, daha somut adımların atılması için kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklarla ilgili tüm katılımcılardan en kısa sürede çözüm üretmelerini talep etmektedir. 16. Bu organizasyonun her yıl Ekim ayında mutat olarak yapılması kararı alınmıştır. Bu organizasyona katkı sunan tüm katılımcılarımızın destekleri devam etmelidir. 17. Bu buluşmanın kalıcı bir organizasyona dönüşmesi ve alınan kararların takibi için katılımcılardan bir komisyonun kurulması uygun görülmüştür. Bu itibarla siz değerli katılımcıların katılımıyla zenginleşen ve istifade edilecek sunumların yapıldığı bu programın İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlığa kalıcı faydaları sağlamasına vesile olmasını dilerken hepinizi katkılarınızdan dolayı hürmetle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Xuda ji sêda razî be inşallah. Niha ji bo xwendina bi Erebî ez gazê me li Remzî û çar dikim kerem ki sêda. Bismillahirrahmanirrahim. البيان الختامي لملتقى علماء الكردستان الثاني. تم بنجاح انعقاد المؤتمر الثاني لملتقى علماء الكردستان بتاريخ 22 و 23 أكتوبر 2016 بمدينة ديار بكر. ونشكر القائمين على هذا الملتقى الكريم الذي تم بإشراف اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية. كما نشكر العلماء الأفاضل الذين شاركونا هذا الملتقى من جميع أنحاء الكردستان: تركيا، سوريا، إيران، العراق. ويعتبر هذا الملتقى متمما لملتقى السابق، وتعتبر المرحلة الثانية له. وقد ركزنا في هذا الملتقى على شيئين أساسيين هما دور العلماء في نهضة الأمة وقضية الأكراد وسبل حلها. وقولنا أن دور العلماء كردستان في حل قضايا الأمة الإسلامية لا يعني إبعاد القضية الكردية عن قضايا الأمة الإسلامية، بل هي جزء من قضايا الأمة. ومما تقرر في هذا الملتقى ما يلي: أولا، نطرح كل إمكانياتنا من أجل أمن وسلامة المواطن كردستان خاصة والعالم الإسلامي عامة. ثانيا، جعلنا هذا الكيان الملتقى وسيلة إلى جمع كلمة العلماء الأمة الإسلامية من أجل التقارب والتعاضد فيما بينهم، ولتحقيق ذلك لا بد من الإسراع في تقديم الخدمات اللازمة. ثالثا، نؤمن أن هذا الملتقى ليس لطرح الأفكار فقط، بل لتترجم الأفكار إلى أفعال في أرض الواقع. رابعا، ندعو إلى تنسيق بين أصحاب الفكر والعمل للعمل تحت لواء واحد. خامسا، لا بد لهذا التنسيق أن يكون سببا لحل المشاكل الأكراد التي تتلخص
في الجهالة والفقر والاختلاف. سادسا، فليكن ملتقى علماء كردستان المنارة التي يهتدي بها من يعملون في إصلاح الأمة لإيمانها بأن جغرافية كردستان جزء من أمة الإسلامية. سابعا، هذا الملتقى لا بد أن يقدم المبادرات اللازمة من أجل تأسيس الأخوة الإسلامية في جغرافيا الكردية خاصة والأمة الإسلامية عامة. ثامنا، الإلحاد القومية المذهبية الغلو. ملتقى علماء الكردستان يدعو إلى أخذ التدابير الفكرية والعملية اللازمة لمحاربة هذه الأفكار المنتشرة في مناطق كردستان خاصة وعالم الإسلام عامة. تاسعا، لا بد أن تكون هذه المبادرة إلى حل المشاكل المظلومين في كردستان، وأن يوفر جهود في حل المشاكل في عالم الإسلام بأسره. عاشرا، لا بد أن يكون حلهم لمشاكل الأكراد والعالم الإسلامي سلمية وبعيدة كل البعد عن العنف والشدة. 11، هذا الملتقى يعمل على طرح جيل مسلم تجاه الإفساد الاجتماعي المنتشر ويعمل إلى تحقيق ذلك بكل سبيل. 12، لا بد أن نصلح المجتمع من خلال المرأة الصالحة تجاه المحاولة الإمبرالية إلى إفساد المجتمع خلال المرأة. 13، ملتقى علماء الكردستان يفتتح باب التحاور مع جميع العلماء والحركات الإسلامية في الداخل وخارج كردستان. 14، نؤمن بمبدأ التحاور والتشاور بين المسلمين جميعا، كما نؤمن بأن يلتزم العلماء والجماعات في أعمالهم بهذا المبدأ المهم بأكثر. 15، يحث ملتقى علماء الكردستان على التقارب والتعاضد في إصلاح وتطور المدارس الإسلامية وإعداد البرنامج الدراسي من قبل المشاركين وتأمين المتطلبات تحقيقها. 16، قرر من قبل المشرفين على ملتقى إنشاء لجنة من المشاركين من أجل متابعة القرارات التي صدرت من الملتقى والعمل لجعل هذا الملتقى كتنظيم الدائم. وأخيرا، قررت اللجنة المشرفة على هذا الملتقى على انعقاده بشكل دوري في كل عام شهر أكتوبر. نشكر المساهمين في هذا الملتقى، كما نطلب منهم تكرما استمرار دعمهم لملتقانا، ونشكر على جهدهم الطيبة التي أثرت ملتقانا، ونتمنى أن تكون فاتحة خير لإحلال الفائدة لكل أمة الإسلامية قاطبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.